Večeras jasno kažemo, Srbija mora da izađe iz Svetske zdravstvene organizacije, jer narod koji zna istinu ne pristaje da bude eksperiment. Dok korporacije računaju profit, mi biramo istinu. Dok nas uče prošlostima i poslušnostima, mi boramo slobodu. Dok nas uče da ćutimo, mi govorimo dobrodošli u teoriju zavere. Emisija koja ne prestaje i ne pristaje na ćutanje. A večeras nema više ćutanja. Dobro večer i dobrodošli. Večeras sa nama, evo je da predstavim moje goste. Valentina Arsenijević, redovni profesor, predsjednik naučnog odbora Udruženja građana, lekari i roditelji za nauku i etiku. Dobrodošli još jednom. Hvala na pozivu. I doktorka Jovana Stojković, psihijatar, predsjednica Udruženja građana Pokret Živimo za Srbiju. Dobro večer i dobrodošli. Bolje te našli. I ti si već drugi put kod mene u ovoj emisiji. Na jednoj drugoj televiziji si bila i tad su mi zabranili tu emisiju. Nadam se da ova neće biti... Evo, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ajde, sačekat ćemo. Profesor dr. Ale Kračić, potpredsjednik Internacionalnog koledža u Baku, hirurg svetskog ranga.